Nili tum na lodo kenon ke? Borsinki. Borsinki kali Birsinki. Ini Hello guys. Ado madap kimi kardom nili tumnon escar biang long habar sido sugaya api uthi hala ko hawa damji kulutang nili tum ala pusi ke chingwai lo di ne tapu ke hai birsaning hialang lita dolo kalau ini tuh sawaya biar dia langai pula ong pen ong mana putin puta dolo puta ong lo alamang ini tuh explore beli pen lah kong tala se metang dem pini ke explore dem metang kar biang long lang si lang me nature so mana bang long hegan long hai mana bang long hegan long terli metang tala kami tunggu masih pini bang pale vek ko pale si akemang ini tuh tak masih yang lawan bawa kalang lo kela putulo yo Namam lo. teron sang ya Sawai po bithe. Mesen ni lang nang ini. to war bang ki kalang lo ya itu pegang nili tum gari apa lagi kele nodi amasing dai pegang Oh, bang sini kan lang lo. Api, kadang api, api na pen lah, hempen mah, api nili tengah dia narong so, Hả? dia narong, Đây là rồi. kalang, Có số này. teron sanghu, Nghe Ricky. lama api, masap su mau pene tsunami nak deh, Tao ở nó nghe hô. tangkangnya nampak lang, cilo, Ra. Chạy dọc lọt lỗ. lah, do vita divi, Ơi ơi. nah balik po, Nó hắn đi đặt đi của. hani dami, Ừ. oh kalang dia, nanti mi uki, Mi thích cái lù. Mi cái lù. hi hai mana, Ờ. I love you, hi mana, I love you, Ai là gì? flying kiss lo, nah flying kiss mana, mana, nó nên nó phi đang phong cái Hắn đi đặt đi của. han ha cũng nó là bye. Ơi. bye bye đi đi Cái này ít lo, đồng đẳng không sao lo, bye bye. Ang momang hedi rong jang phong nang di part 2 lo la Pentinon magi Birsinki market area lang sidalo market ini bang hichi roilo first time lo di ada si nama excited lo di ha ya solo nampon ma pa nami sahai namji coy sana ma coy yo coy cái silang lo yo ndak bang penti masih mesen butang ti namji nala cute sekali ya hello thank you bang penti ning sa channel lo bos experience Birsinki ahichi lang ke bang hedi keceng sila oni dupik Kalau pusing sih bang ya. Pokok keren lo ya. Mantu, hedi, alang lah. Ini samjin lo, hanci lo hedi ke bang, mah hedi. Nili tuh pini bang ke, Birsinki hawar sido. Pini bang naik ju jalo di, ini ahut pen ahut ju ini berdiri. Kalau ini bang naik ju ilok lo yo. itu ye kali kapuri ya tha Kita takong do pigyo. Ini kembang kicirim lok lah yo. Ate arvida jai ason aku dak bang ke hutpen cingkir dak prang piktik budi. Anutin dah non 120 lo yo. Lah ya. Oh, like Thai. Wow, it's so lovely weather. I mean it's going to rain. Latung ke mohor channel vlog lo yo.
Lalu pini bangke jasmen nili tum apor ke cipi pen dia huda da ke jui nei. Buat he pen sinil tum pini bangke nage humri nage jui le yo. Benana jak ding lo ke bang nong le hedi amasi puthot nili tum ke bang chu lo. Yo bersing ki hawar tum. Đó sẽ nili tum ta nili video lang bom pulutang te comment apa chini noi. Yo, tai lo yo. Ke ko be kim sai tele yo. Masih belum ada nampak lagi. Kalang lo. Ya, ke nampon long le yo. Malom so parking kami anam pinang thom kep lo ke pinang. Oke, langnung kulo. Pingan yo. Arvi da ke ja. Lapu bangke sowai dam towar lo de. Lapu bangke sowai angke. Lapu bangke punai. Hitung kenon sowai nasi nami. Iya. Tiba rumah rong tadi. Ya lagi sama tuh lah. Anak kilo bena kimi sih bang mak. Yo. Forest Quarter tadi ya. Nili tuh sowai nang dia lo ya. Ya. Finally natureness nale lo yo. Lagjin lo adventurous bigan. Ini bang simple normal vlog lo. Vlog ke thek long lita nali tum ta ji ring obu ni di. Na si pini mai vlog sene wan pili yo. Ya. Biar lapan lo. Salo. How is the journey? Komat lo. Kalau nanti Lak lap lo. udah cuci ya. Tower si depan lagi dia. Kang licu oi, kelutum dah. Welcome to the campsite, Langyardang Nature Nest, West Karbi Anglong, Assam. Yo, yeah. Finally, we reach our destination. Lalu yo, lami pegang. Sana lagi, habis nabi tanah nak. Kecil. Finally, here we are to our lovely destination. So, Osa. Hello guys, yo lang may pic. Yeah. Look at the viewpoint. Jo, ini first time lo ladakh ya di. Ekdom experience mipi kan lo. We had fun. Piece the piece pic. Oh, lalo. Sam to me di. Kadang Kadang het share bagi hamat. Atau English hoy. Ini picture ni kayak ceplok nang ko ano yo, hala kayo. Ampen man happen ay sila. Kalang ladak bang lami pikan lo lala ini samdang lo yo. Okay, natureness long dami ra phi no mang mai read long dami yo. Homestay angke family resort di. Yo, वो लोग क्या लगो yo. चलो वहाँ ना दे मिली मायरी homestay family resort lo naliat lo kami pikadin yo very clean ekdom peace pikan full of nature thing prang ekdom kalang dia ya angke mir jalau lahai lo angke entry lahai lo yo entry fee per person 50 rupees ya guys finally ini journey tangga rajaret korang nama destination paling rajaret gimana lo Epin lo. Komat mobile la bitre bela lo. Jang nai la. ini journey enjoy lo di Enjoy lah, enjoy. yo ya life enjoy nih Nó này am cho po. Cái tên chỉ bác cô ấy, nó cái life enjoy nih di life enjoying không là cái ili con mà biểu theo là mà bị cái enjoy nó po. Tăng ca paisa cái là cái dambo mang bom po. Kali mà đi. Kisum donon avenon avenon. lamgi lampong donon avenon Lagi. pade enjoy life by Mà job ta là lalu mà nó tin ta cari cái ni ta plan hote. Ano tin na cái tu cari eh mà si ta me cái duit này. lalu tim Nah, cepet dulu no. dan dia acara mak lo bulu tang teh jo paok di paok slice lasan dry fry lo di ekdom crunchy pikan apa teh lagi han pen ya